Pakiko bovoto ta importante den eleksyon ng munisipal? Den munisipyo kaminda bota biba ting eleksyon jarasong 16 di Martawo. Vota ta masya importante. Di kong, Consejo Municipal tatraha e regla ng dembo munisipyo ku abo mestetene na di. Consejo Municipal ta decidi por ejemplo ku ki frequensya truck di sushi ta pasa recoge sushi, quanto besta corre, si por ejemplo meste derecha of cambia bokas, si bo que vai un pasadia o si bo mester di cuido na kas, bo meste hasi e petisyon na bo munisipyo. Ting hopi partido politiko ta partisipa na eleksyonan. Tur, tinang mesong ideya ng tokante e regla ng denang munisipyo. Pensabong pakwak partido botay vota. Escucha of mira programa ng na diferente radio o televisión dembo región of papia kuhende i check pa ken nantabay vota anto dikong. Abo tabay vota?